Aye, mina iza swaka Chauke aka channel swaka Chauke TV. Ni na vula sweswo nakambe ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe aka channel swaka Chauke TV. Loko vanhu a va nga subscribe kumbe loko vanhu va nga rhandanga channel swaka Chauke TV, ni va la ku na namuntlha na sweswiwani a ni ta va ni nga koti na ku upload ti video na ku create ti content tintshwa a ni nga ta swi kota because vanhu a va ta va nga nyikanga support. So channel ya hina ya ha ri tsongo swinene, tsutsuma kulume ku vuma 1900 and something, leswi vulaka ku it's improvement yin'wana yikulukumba ngopfu kumbe gain yikulukumba ngopfu leyi nga fika yi kuma aka channel swaka Chauke TV because hi lembe ra 2021 before August, before, let me say before September, channel a ri na swin'wana swo 400 and something what subscribers. So every end of December ya va yi ringeni ko 1000 something subscribers, meaning ku tirhiwini swinene Matsonga Machangana. Na khensa Matsonga Machangana, na khensa magaza ma ka hina ka support leyi mi yi kombaka ka channel swaka Chauke TV. So without wasting any second, la ta vulavula hi ku why Dr. Joe Shirimani vari blessing aka Matsonga Machangana. Why Dr. Joe Shirimani va ri na nkoka aka music wa Xitsonga. Why Dr. Joe Shirimani va fita ku mbarisiwa xidlodlo xo karhi xa kahle aka role leyi va nga fika va yi tlanga aka music wa Xitsonga. Number one, Dr. Joe Shirimani i munhu loyi va nga tirha na ti artist to hambanahambana ka music wa Xitsonga, leri ngo va contribute ngopfu ka talenta ta vanhu vo tala lava va yimbelelaka Xitsonga. Ma yi vona? Okay, ti artist leti vulavulaka hi tona minkarhi hinkwawo sweswiwani mina n'wina Matsonga Machangana hi vulavula ti artist leti ti humaka a mavokweni ma Dr. Joe Shirimani, almost all of them. Ma yi vona? Loko hi vulavula hi Benny Mayengani hi vulavula hi munhu loyi humaka ndzeni ka poto ra Dr. Joe Shirimani. Hi vulavula hi munhu wo fana na Mr. Post loyi humaka ndzeni ka poto ra Dr. Joe Shirimani. Psychology huma ndzeni ka poto ra Dr. Joe Shirimani. Prince Rangani huma ka poto ra Dr. Joe Shirimani. Na van'wanyana vo tala kwalaya ni nga ta va ka van'wani nga va machine kuma vo. So makota na yi komba yini loko hi cheka Benny n'wi vona a ri ka level le henhla ya music, hi cheka Mr. Post n'wi vona a ri le ka level ya le henhla ya music. Hi ndlela yin'wana swi ta twala ku ri Dr. Joe Shirimani va na nkoka because va swi kota ku sweka munhu if after loko se va n'wi swekini a va someone a duma a tiveka swi va kahle. So hi ku ya hi mina Dr. Joe Shirimani ve ku tirheni ka ntirho wa kahle, swa tsakisa, a va fanelanga na va kota kumbe va titwanana ku va pfuna vanhu because a va kulisi na va vula ku a ni kulisi maxaka ni kulisa rixaka. Leri ngo ku va kha va playa role ya so i blessing aka Matsonga Machangana hi mhaka loko vo a va nga ri kona ni xo ku Xitsonga kumbe xani nkarhi wun'wana a xi ta va xi ri ka ndlela yin'wana, a xi ta xi ri le hansi kumbe na vakulukumba lava hi va tivaka sweswiwani a hi ta va kumbe xani kha hi nga va tivi because before va tirha na Dr. Joe Shirimani a hi nga va tivi hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo. So a hi hlonipheni Dr. Joe Shirimani. Dr. Joe Shirimani va xi fita xidlodlo, Dr. Joe Shirimani va swi fita ku hloniphiwa, va fita ku hi nga va kurisa hi tlhela hi va hlonipha ku ya mahlweni hi ndlela yo fana na yaleyo because ku na role leyi va nga fika va yi tlanga aka music wa Xitsonga hi ndlela yo fana na yaleyo. So Matsonga Machangana ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel ya swaka Chauke TV. Ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava mi vonaka video leyi. Inkomu.